Jonga nikhumbula sisekapa ke ngoku noSims. Khona indawo sithanda uthenga kuyo amanqina. Etyiwa ikapa bra. Akulanjwe ikapa. Kalanjwe yabo. Awulambe ncamncamba. Phuma bafuni amanqina afani nge R10. Ajuice mna amafakwe iswa. Jikela ngafumana ikasibheka ligwinya le R10 yabo. Efakwe itomati solo yabo. Wala lettuce. Hloliwe mna na. R10. 20 rand uqadile. Qadile 20 rand fani ukunqeya about 15 rand. Hey man 15 rand lawa mara. Khumbula jo 15 rand. I think 15 rand. Juice lo wena ya. Iyahlihleza mna nampapa ngwela noka koyo. Nona nawo kwala bala liphaya SIB yabo. Khona zazitende ziphaya yabo nasasa sinesona no baby pha fona sithenga usitende sakhe TikTok yeah like Tsemba yini yaphumela TikTok yashaya awucabi nje bese scenario zona mfethu yabo jonga ndisehange yabo khona umnye mfethu fresh lo Grootman nge bare mfethu yabo I think why driver ibhaki yegrey yabona no njaya okay kamani accept akaye walapha kubo ishot ya ona la ka I honor you siyale amameti hayi kabhanyekile ke hayi